मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजवां सुपारा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान आलियो ला तक़रबुस्सलाता ना करीब जाओ नमाज दे व आंतुम और तुसी सुकरा नशे दी हालत विच हत्ता उस वक्त तक के तालमू तुसी समझण ना पवो जान लो मा तक़ूलूना जो तुसी ज़बान नाल आखदे हो पे। पहले अरब दे माशरे च ना शराब दा बहुत आम रिवाज है। इस वजह नाल अल्लाह ताला ने एकदम शराब नू हराम नहीं किया। पहले इसका इशारा इतना इशारा दिता कि नुकसान दे जी शराब है थोड़ी सेहत वास्ते भी थोड़े दुनियावी मामलात में थोड़े वास्ते बहुत नुकसानदेह है। तो फिर कुछ लोगों ने तो नरम मिजाज है उन्होंने तो उस आयत तो बाद शराब छोड़ दी थी। फिर उस तो बाद यह आली आयत नाजल हुई है। ये कति हुक्म नहीं सी आया शराब के हराम होने का। तो फिर एक बार हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ दे हाँ ना कई साहबा मद हुए एक ने इमामत कराई तो बाकी पीछे पढ़न लग पे। जिस वेले उन्होंने सूरत काफिरून पढ़ी ना होश नहीं सी ना बेहोशी विच ला आबुदू माता आबुदून की जगह आबुदू माता आबुदून पढ़ गए जिसका मन ही बिल्कुल बदल जाता है। तो फिर उस वक्त आयत नाज़िल हुई कि जिस वक्त तुसी नशे की हालत में हो तो तुसी नमाज के करीब बिल्कुल ना जाओ। फिर इस तो बाद मुकम्मल तौर पर हराम हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है अगर तुसी नमाज पढ़ते हो तो नींद का गलबा हो जाए तो नमाज छोड़ दो और जाके सो रहो। और नींद पूरी करने के बाद जिस वेले होशो हवास आ जाओ यानी दुरुस्त हो जान थोड़े होशो हवास तो फिर नमाज अदा करो। नमाज इस हालत में अदा करो कि तुसी सही जड़ी गल कर दो तो समझ भी हो। वला जुनूबन यानी पहले तो यह है कि शराब की हालत में यानी नशे की हालत में ना जाओ। और फिर अगू जी हालत है वला जुनूबन और जिस वक्त तुसी जनाबत की हालत में हो यानी जिस वक्त तुसी जड़ा जुनबी हो यानी मियाँ बीवी वाले तलकात तुसी कायम किए और हुसन थोड़े तो फर्ज है और ये तक किया नहीं। इस हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ जिस वक्त तक गुसल नहीं कर लेंगे। इल्ला आप यदि सबील ख्वाहिश तो कि तुसी हालत सफ़र विच हो यानी सफ़र कर रहे हत्ता तक तसिलू इतों तक कि तुसी गुसल कर लो। यानी सफ़र भी तो थोड़े वास्ते तजम्मम करना है तुसी तजम्मम कर सकते हो अगर पानी आगे पीछे नहीं है। अगर सफ़र नहीं तो फिर तुसी जिस वक्त तक गुसल नहीं कर लेंगे नमाज की नज़दीक ना जाओ। व इन कुन तुम अगर हो तुसी मरदा मरीज हो बीमार हो और आला सफ़र या सफ़र विच हो ओ जा अहद मिनकुम मिनल गाइती या तुहाडे च कोई कज़ाए हाजत करके आए ओ लमस्तुमुन निस्सा या अपनी औरतां नूं छुए मतलब छूने तो मुराद है कि उन्हां नाल ताल्लुकात कायम कीते सोहबत कीती। फलम ताजिदू तो फिर ना तुसी पाओ मा अन पानी अगर पानी नहीं मिलता यानी पहले तो आखे ना गुसल कर लो। तो फिर नाल ही दस्या गया कि अगर तुसी सफ़र विच हो बीमार किसी भी हालत विच और पानी नहीं हो पाते फतयम्मम तजम्मम कर लो। फिर तजम्मम कर लो सईदन मिट्टी तो तय्यबन पाक मिट्टी ना फम साहू। इसका तरीका है कि हाथ फेरो बेवजूहिकुम अपने चेहरों ते व आयदिकुम और अपने बाजुओं ते। इन्नल्लाह काना अफुवन गफूरा बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और बख्शने वाला है। जिन्ना सूरतां तजम्मुम की इजाज़त है। पहली सूरत है कि इंसान बीमार हो और बीमारी च ये अंदेशा हो कि अगर गुसल किया या वजू किया तो इसकी बीमारी मजीद बढ़ जाएगी तो वह फिर तजम्मुम कर ले। दूसरी सूरत है सफ़र अगर मुसाफर है और गुसल की जरूरत पै गई है और पानी का मिलना दुशवार है मुश्किल है अगे पीछे नज़दीक इधर पानी है फिर उन्होंने तजम्मुम की इजाज़त है। और ये इजाज़त दो हालतों में है वजू वास्ते भी है और गुसल वास्ते भी। तजम्मुम किस चीज़ नाल हो सकता है किस सूरत में हो सकता है नाल ही दस देता जी मिट्टी है पाक जमीन की बलाई सतह ते हवा गर्द ही क्यों ना आवे उहदे नाल तुसी ਉਹ तजम्मुम कर सकते हो। और इमाम साहब के नज़दीक मिट्टी और मिट्टी की जिनस या सारिया चीज़ों मिट्टी की जिनस में किहड़ियां आउंदियां चीज़ां पत्थर रेत इन्हां नाल भी तजम्मुम करना जायज़ है बशरत है कि शरत यह है कि वह पाक हो। वजू का जो तजम्मुम है वह गुसल का बदल नहीं यानी अगर वजू का तजम्मुम नीयत की है क्योंकि ये नीयत शर्त है वजू की नीयत तजम्मुम किया जो वजू वास्ते तो फिर वह गुसल का बदल नहीं हो सकता। हाँ गुसल का तुसी तजम्मुम किया ना वजू विच भी हो सकता है तो बेहतर है तुम गुसल का ही कर लो। तजम्मुम का तरीका यह है तो पहले नीयत कर लो इस तो बाद दोए हथ जमीन से मार के अगर इन्होंने लगोगा बाहर ज़्यादा लग गया फिर फूक मार के घट कर लो। उस तो बाद अपने चेहरे से मलो दोबारा इसी तरह करो हथ मार के दोवां बाजुआं ते कूहनियां तक मलो। तजम्मुम नाल कामल तहारत असर होंदी है जिस वजू नाल होंदी। इमाम ने तजम्मुम किया वजू करने वाले मुक्तदी यानी जो पिछे इब्तिदा करने वाले पढ़ने वाले उन्हों का भी दुरुस्त है। तजम्मुम नाल जितनियां नमाज़ां चाहो पढ़ सकते। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना अफुवन गफूरा
معاف کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مشکلیں دیکھتے ہیں پہ تو اس وجہ سے چھوٹیاں موٹیاں اگر ہو بھی جاندیاں خطاواں تو اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. علم تارا اللہ فرماتے کیا نہیں تکیا اللہ زین انہاں لوگوں کی طرف اوتو جنہاں نے دتا کیا نصیبا حصہ من الکتابی کتاب تو یشترون الضلالۃ اور وہ مول لیندے پہ گمراہی و یریدون اور اے بھی چاہندے ان تدلو کہ تسی بہک جاؤ تو گمراہ کر دیں رائے راستوں. یعنی اللہ فرماندے کہ تسی نہیں دیکھیا. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار نبی پاک نو یہ مخاطب کر دیں کیا تسی نہیں دیکھیا اہل کتاب یعنی پہلے نبی آئے جڑے وہ تو نبی پاک تو بہت پہلے دے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات انہوں نے بار بار کیوں فرماندے کہ تسی نہیں دیکھ. یہ مطلب ہے کہ پہلے بھی نبی پاک دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماندے کیا تسی دیکھیا نہیں کہ یہ جڑے اہل کتاب ہیں اللہ تعالیٰ نے آیتاں نو ویچ دین پہ یعنی پیسے لے کے تبدیل کر دیں جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کر لیندے. حال یہ بھی چاہتے ہیں کہ تسی لوگ بھی سیدھے راستے تو بہک جاؤ. واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جاندا ہے بھی ادائکم تواڈے دشمناں نو وکفا باللہ اور کافی ہے تواڈے واسطے ولیجن حمایتی وکفا باللہ نصیرہ اور تواڈے واسطے مددگار کافی ہے. یعنی یہ تے تواڈے دشمناں نو ہر موقع تے چاہندے نے کسی نہ کسی طریقے تانوں جڑا نہ نقصان پہنچان لیکن اللہ تعالیٰ خوب تواڈے دشمناں جاندا ہے اور اللہ تعالیٰ دی ذات تواڈے واسطے حمایت واسطے بھی کافی ہے اور مدد کرنے واسطے بھی کافی ہے. من اللہ زینا اور کچھ لوگ ہیں جڑے ہادو جڑے یہودی یحرفون الکلمہ پھیر دین ام موادی ہی انہاں دی اصلی جگہ تو ویقولون اور آخدن سمعنا اسی سننے وعصینا اور اسی نافرمانی کی تھی. استغفر اللہ واسمع اور آخدن کہ سنو غیر مسمعین نہ سنائے جاؤ ورعینا اور آخدن رعینا لیم بی السناتہم بال دینے اپنی زبانوں نو وطعنن اور تانا زنی کرنے اپنی دین. یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے نے یہودیاں دے بارے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے ویسے ہی بدل دین آیتاں تو پھر اپنی اصلی جگہ تو اٹھا کے دوسری جگہ لے جاندے. پھر آدھے اسی سن لیا تو پھر بھی اسی منیا کو نہیں جان بوجھ کے رائنا آدھے اپنی زبانوں نو نہ بال دینے تاکہ انہاں دا ایسا لفظ نمایاں کر دیں کہ جدے وچ جڑا مذمت دا پہلو ہو. غیر مسمعین دے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تے دعا واسطے یعنی کوئی ناگوار نو نہ سننی پوے اور بدعا واسطے بھی نہ تسی سن سکو. ایک کلمہ جڑا دوسری دفعہ بول دے نا دوسرا معنی مراد ہے دے چرائنا آخدے وقت جڑا زبان لچک دین دے نا تاکہ رائی نہ ہو جائے جان بوجھ کے اس طرح کر دے تاکہ او اگر انہم انہوں آکھیا جائے نا قالوا سمعنا بھی تسی آکھو اسی سن لیا واتانا اسی مان لیا واسمع ساڈی عرض سنو وانظرنا نگاہ کرم فرماؤ لا کانا خیر اللہ انہیں انہاں واسطے بہتر ہوندا واقوام اور بوسا درست ہوندا ولکن لعنہم اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی رحمت دور کر دیتا ہے بکفرہم انہاں دے کفر دی وجہ نال فلا یؤمنون اور نہیں مان لے کیا من لے الا قلیلا مگر تھوڑے. یعنی یہودیاں دے بارے چ کہا جاندا ہے کہ اس طرح آخدن چینج کر دیں بل دے کے رائے نہ آخدن اور اگر انہوں نے سمجھایا جاتا ہے بعد نہیں آتے تو پھر اللہ فرماندے اگر وہ اس طرح آخدے کسی سنے اور مان لے تو انہوں واسطے زیادہ بہتر نہیں ہونا ہے. لیکن اللہ فرماندے بے شک انہوں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دور کر دیتا بہت کاٹن جڑے ایمان لے کے آئے کیونکہ اللہ دی رحمت نال ہی اللہ تعالیٰ ایمان دی توفیق نیکی دی توفیق دینے. یا ایھا الذین اے او لوگو اوتوا الکتاب جنہاں کتاب دیتی گئی ہے اہل کتاب عیسائی تے یہودی آمینو ایمان لے او بما نزلنا جڑی اسی نازل کیتی ہے یعنی جڑی کتاب نازل کیتی ہے قرآن پاک مصدقا لما صدقن میری تصدیق کر دی ہے لیما اس دی ماں کو جو تواڈے کول ہے من قبل اس تو پہلے یعنی قرآن پاک سے ایمان ہے وہ کیونکہ اے جڑی قرآن پاک جڑی کتاب ہے اے سانوں دس دی ہے کہ پہلے والی کتاباں جڑیاں تواڈے کول ہیں وہ بھی رب دا کلام ہے وہی اللہ دی طرف نازل ہوئی ہیں انہاں دی تصدیق کر دی نتمیسا اسی مسخ کر دیے وجوہن تواڈے چہرے نہ ردو ہے پھر تو پھیر دئیے اللہ دوبارہ پشتان دی طرف او نال آنہم یا تواڈے تے لعنت کریے کما جس طرح کہ جس طرح اسی لعنت کی تھی اصحاب السبت سبت والے دے جڑا پیچھے گزر گیا ہفتے والا جنہاں منع ہے مچھلیاں دا شکار تو پھر کر دے تے دن انہاں کٹھیاں کر لیندے تے شکار پھر اتوار نو کر دے ہلا کر دے تو انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیتا. اہل کتاب نوں بھی تسی مان لیا وہ تانوں پتہ ہے سارا کچھ پہلے جو کچھ ہوئے تے اس تو پہلے مانے نہ تواڈے چہرے نوں مسخ کر دیتا جائے یا پیٹھ دی طرف پھیر دیتا جائے. وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم پورا ہو کے رہنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشدا اس کارنی کسی نو شریک ٹھہرایا جائے بھی کسی نو یغفر اور بخش دینا ہے ما دون ذالک اس کے علاوہ لمن یشاء جنوں چاہندا ومن یشرک اور جڑا بھی شریک ٹھہراندا باللہ اللہ دے نال فقط تو او ارتکاب کردا ہے اسمن
گناہ عظیم بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اچھا ہوں تھوڑا جہا شرک کے بارے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ شرک دے تین جڑے مرتبے اور تینوں حرام ہیں۔ سب تو پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علاوہ کسی انسان، جن، شجر، حجر یعنی کسی بھی چیز نو نا الہ مننا، یعنی رب مننا، معبود مننا، یعنی عبادت خودی کرنا، یہ شرک اعظم سب تو بڑا شرک ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور جڑے عہد جہلیت کے دور دے مشرکین یہ شرک کرتے ہیں کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی دے مطلب یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مستقل طور پہ اور بذات اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام کر سکے، اگرچہ انہوں اللہ نہ مننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو مدد بغیر کوئی کام کر سکتا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے، یعنی کسی نو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنا۔ تیسرا درجہ ہے انہوں ریا بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک شرک دی ایک قسم ہے کہ شرک کیوں ظلم عظیم ہے۔ شرک جڑا نا اس قادر مطلق اور شہنشاہ کائنات کے خلاف بغاوت ہے، یعنی رب کے خلاف بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ جڑا بھی یہ جرم کرتا ہے نا انہوں میں معاف نہیں کرتا۔ ہاں اگر وہ شرک تو تائب ہو جائے، توبہ کر لے اور توحید میں دل و جان میں قبول کر لے، تسلیم کر لے، تو پھر وہ توبہ قبول ہوئے گا۔ اور اس میں پتہ لگا کہ گنہگار مومن اپنے گناہاں تے توبہ کیتے بغیر بھی مر جائے نا تو اپنی رحمت اللہ انہوں بخش دے، لیکن کفر شرک جڑا ہے وہ بخشیا نہیں جانا جس وقت موت تو پہلے توبہ نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم ترا، تسی انہاں نہیں دیکھے اللہ زینا جڑے لوگ یزکون انفسہم اپنے آپ کو بڑا پاک باز جڑا وہ ظاہر کر دیں دستے ویسی بڑے پاک باز ہیں، بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے جو زکی پاک باز بنا دے میں یہ شاہ ہونا چاہے، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں وہ ظلم کرتا بھی کٹلی دے ریچے دے برابر بھی کسی دے، یعنی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے اور جنہوں چاہے پاک باز یعنی بنائے، اپنے منہ نہ آکھیں کوئی بندہ پاک باز نہیں ہو، اللہ تعالیٰ دی ذات کسی تے بھی کوئی ظلم نہیں کرتا۔ انظر دیکھو یہ ویسے جڑے نا یہودی عیسائی اپنے آپ کو بڑا پاک باز یا جڑے کافر یا آج کل مسلمان بھی جڑا اپنے آپ کو دس دے بڑا پاک باز ہے، لیکن پھر اندروں تے اللہ کی ذات دل تے جان میں۔ انظر دیکھو کیفا کس طرح یفترون وہ کر دین اللہ تعالیٰ تے قاضبہ جھوٹ، وکفا اور کافی ہے بھی اسم مبینہ انہاں نوں رسوا کرنے واسطے یہ کھلا گناہ، یعنی جڑا اللہ تعالیٰ تے جھوٹ بن دینا، آپ جڑیاں اپنی مرضی دیاں گلاں ہوندیاں وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیندے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین۔ فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام